Ekuseni. Useklasini yo sakhiman. Sakhi. Class year sex education. Come and tobele wireless. Okay. Class year sex education. Adutishara ke lesson yethu namhlanje ekuphuza kissing. Kangba ndiyanazi nivuthiwe nina. Nivuthiwe nina. Zeziphi inhlobo kisses enezazi aphakamiso la French kiss teacher. Good. Wena yayiphi kiss oyaziyo? Hayi mnazi kiss of death. Okay, ayikho le kodwa ke fine. Panado yayiphi kiss oyaziyo? Kissimus teacher. Uwile usakhekile phanga laxesha. Ayihleki uyabuza. Wadina uhleka ntoni ungakhanga uphakamisa nophakamisa. Khakho uphendule yeyiphi wena ikhiso yaziyo. Kiss madolo tisa. IBE is either uyayitolerate okanye uyayitola later.